Nhất xa sẽ hơi chính em mà đem cái chính nhập. Không nghe, lại phim ngay sẽ. Bà có bài bên mình nghe. Nrei ti bro chính em ngin hap sunyo kitang itek pop. Pergi kamba baha jungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ki Padba Kashnong Daistong East Janta Hills District ki bayang persya ya ka jingtmu bante ya ka karkhana penmi daubilat jongka Shri Cement Private Limited ki lapha da ka jingtho sha menteri rangba du kari u Narendra Modi bat sha menteri ka Sorkar pedeng u bakhmi ya ka tanan Environment Forest and Climate Change u Bhupendra Yadav Bakinom pediang ya karai ka bami na ka jingpelong ya ka jingpen sngau pajba da ka Meghalaya State Pollution Control Board ya ka bala keno bakani ka jingpen sngau pajba ka dei ka bala long bian namar ba omsham la ailat satya ya ki nongshong shnong ki ba persha ban pen sngau ya ka sor ka jongki ha ka jingkran bat ki lat patai khubor ha ka khatsau tarik u rempang ara cara phunrio ringkat bat ki katu ka ni ki nongshong shnong ka daistong uba reaching son Siangshai ubade way na ki nongtre monsong ba ha East Giant Hills uloong ba ki nongshong shnong ki lai tiru ya ka dorkas hau MP ka Shillong constituency u Dr. Ricky AJ Singkon bat shakibor bade pen ban pinsange no mardor ya ka jingthumu bante ya ka karkhana penmi daubilat jong ka Shri Cement Private Limited ha ka shnong daistong Uba Siangshai ulakan thoru ya ka Sorkar kabala le madla wat hadin balalam ba ya ka jaka bala thumu bante ya ka karkhana penmi daubilat jong ka Shri Cement Private Limited la dido utara jalla sha ubar jalla kabalong kum ka jingpen khen ya ka Meghalaya Land Transfer Act pan NUC ngi dapat senang kadang kadang kajing ya tai sepangane bangi kinong senang ngi keren bon sen aduk komite senang aduk dapat senang ta kadang pada kontrol dan kata kadang ngi kinong kit kam senang aduk senang sekretari senang kimdan kajing ya percaya sama percaya pada ya alat ban ya tai jing ide bat kan ya kam te na kata daw ngi nongsang snong ki bubun ki balang hai tangi percaya jure kan ya kam ta ak jing ide bat kan ya kam ana do order basnong ado ke ngi ya namar baki nongkit kam snong ki lai ya kira jong order basnong te kumta ni kum ki paiba nongsang snong ye percaya jure ke jing ai industry jong ho snong rim bat ki sekretari tena kata kadang kum ki nongsang snong ye percaya jure ni ajing tip ro cara ciki department ki per duga adu DC adu Meghalaya State Pollution Control Board man taruh ngidang yaliti ya kini kamban percajur kejing ide Naduh ka public hearing katkum ga jing penmi na ka State Pollution Board ya kini ka public hearing ro hakajing ide bat kani ka public hearing kam ailat ini ginong senang ban ya pen saya pun satu hakajing ide bat kani ka kam public hearing kisah pakang ti ini kinom ailat ini ban le man pusungau ya ke jingdon kam jong ya hakajing ide bat ki jingdon kam jong ki pat ba te na ka raw ngi percajur bat hadum tang na ya ti an percaya kan jeng lek jong ka kinong kit kam senang bat aduk ki pat kita na Sorkar bat aduk ki NGO ki
don kiba juga rab ini bat mentaruh ni kepat iki ba kena kam ga sa nyon ni ki kinong sesno mat ka chat riwi aku sesno dekat kadang kepat kiba halor kiba ki ban yarat ini masalah ni ta ni ko ngam sesno pura hai sa sesno nestam ka ya ran ko terus sesno kadon ka jinga penting dekat sopat baru suaman ayat usia ni ka treatment tadi nanti langki sesno baru kadin ba penting ka agreement ayat usia nang kan sesno kira ini kim lekat ko tak sampai terdau ni satu ni Haba Siangshai kumriu shimet badu don benta ban ya rap ya ki paradok pas nama ki bon ki ben ke benta te ya ka bai debat ka jingwan changa hang ni ka de bai debat ka project jong ka Sri Cement Private Limited ka bala temu ban bo no ya ka project ka jong ki hang te ha ka chnom dai sto ngapo East India hoi kumbala ong imam ta ki nong chong chong hadin ba kumai to ima ki sorkar nang ba ki let me chaki department ba prepare Naduh UDC MSPCB bat ki bal ki I copy Shuh public hearing haduk public hearing bat hadir public hearing ro kila lek mundon basnap yaki te kila mi sanga hadin datuk ani power men hakani ka te yo balak dep kila pensngew nga natuk pas dang haduk ka ba kila yai enti kumno kaja yaki kila pensngew te habai debat kani hadin laki pensngew yang tengah rekomendasi ko ba don iban yarab nang salam tengila yai kalen tingila sedang men hakana ni te yo balak dep kuma itu ba ka kami ka sedang hinato nang te nakador basnom kebaki nong yang snom hagatu kapor kile kisimrai jubor klemda pentip paro ya kijing ya denti kejonki kamtam hak swaban ai enusi kila ya pliu jing muti tamba klemda rai jabaro lang ban ai enusi kile bor ya kataman la enusi ka next tepat ki yala makla yo pai ba apo snom apo taw te hadin kata hadin prinsneu ngi paro kijing itu yang kinat to bas dang ya napok snong kumanga ong wat ka NOC but kamtam ro wat ya agreement jong ka Sri Cement plan but kin dorbar snong dai stong it is not well known ya barok kinong chong snong kilat tang katok aningut kinong ilang snong te namar bal aja kumta ndon bas ngap Shuh hapo jong ka jela ka jongi nan laor ba kinong chong snong kilat mi kinong ilang snong kilat mi syaki bor badai Peit kim don bas ngap te mga bat ka team ka jonga ki badon ki legal advisor ki social advisor ki riu champang ki riu ejri ki riu ej mariang ya priu jumut hadin baki tho tingila bot na drum no memorandum ya ki kumpa ki itu te ya kata ka memorandum na do men hakane ka monday ka khandai tarik nila tho chado u prime minister baar chau honorable home minister balai chau honorable union home minister ubadai Peit ya kane ka benta jongka ministry of forest nang tang ila pha chu chau secretary badu director general jongka ministry te ya kata ka ba ngila pha na do khandai tarik lemba ka post office ngila confirm ba kala appointment ka khadwei tarik chaki department nalor kita ngila thoro cha u honorable MP jongi ya ka jo ka memorandum ya kata ro uba iba sengkon iba honorable MP jongi ula yo kata ula simkhya ngila thoro cha ka mekhala human rights baro kata ke de pa khandai tarik ka monday te ya menta kasniro ngila mi pat sha kini haki level jongka jela ka jongi pamut menta ngila ai sha ka jo ka complain hende ka approach pat ka ya phe ka contents ka jo ngale mi sha doktor mukul sangma hoi inter menta kasni ila ya kani ka kam ka memorandum jongi la pediang dai ba Charles ho ba ar pat ngila kwa ban ai ngila don ka memorandum an ai sha ba arden tang bana ki kam bamla kier mene ngila jingsang ngila ya kan mubane kendoi tang ba emergency cases ila mi te ni iPad haki nonggelam jongka party bangi kendo kita te sno komendro ban pentip sopai ba i honorable MP menin alor marsin yo yaka memorandum jongi ila let mi cha ka kamra jong minister union minister badai Peit yaka forest ila airo da ka jing tho nakaliang jong MP cha ka ministry
ba kandai ban suspend no ya kane ka proceeding jongka public hearing namar kalong ili gel te ke ground pat ke ground bahaka tang memorandum namar ka memorandum jongi ka poi hadu khatsan khandusla te tharaim sa kapor neiban kana tibu to yapi tambah kan nongkong ke strong ground hi jong kan nomba dorbar jong inong song snong ku bada kot daki aspa tamur ki bah tersa hadu mentakas ni aspa tam kade ke snong ke barit hande daki aspa tam yo panong ba tuna aspa sentau tuna aspa ni pau ki bah persa hadu mentakas ni ke ground ku nongkong hi in general kalau bayi kata ke NOC nalor kata ba ka NOC kimpat ki claim da jing tip jong inong song snong baro wajah ka agreement ro ka claim da tip lang ki don tang chi arlai line ka agreement te ka main nalot kita ki main pat ki substantial ground ka jong ni kalong ba hangte haget area ki bakata ki set up jong ka treatment marjan bat kata hi ka don ka tu ka light pra bat labit cave tharai upai ba nong song hi jakala kiti itho ba ka e ka ne ka krem i ka ne ka tip kamut ka weina ka longest cave hapo south Asia bada India hi bala de bat ka labit cave baro kini artili ki cave lalu nong taru kadon pat sakawe kaba ki ong tinong we ba ka rare and blind cave fish ki ba scientific term jangka Neoliso leaf chillers penar ki ba kidang siam hakini ki pok krem teklada island ya kani assessment ban petrekam ya kani kini tinja kaba arpan kaba mado ya kajalla kade ka violation of Meghalaya land transfer kadon ka agreement which is in public domain ba unong song balay local Mr. A uyade ya thed ya kata khandau directly but Mr. B ubalong non tribal kajingkali sa ka Sorkar leng bakalat patay kubor ba Sorkar ladna to Mynno philade yangi Haba Phim Peit ya kam Meghalaya land transfer act ba phila island ba non tribal thed directly ya ka jaka jongi hakane ka bri ka jongi nau nau tribal pensai yang pai ba pensai yang i Mynno pi change lanoi Mynno pi island ba ubar jala ulak banthet ya ka jaka hangni hakabri kejongi kata Sorkar pi dai pensai lem pensai kamut pi island ya bar jala banwan thet no ik jaka kat baki mon hangni te kiwe ro ki benta ki bon mo berendam king kata pa ya ki hali kejongki kadon ro ki cloud snong marjan kin don ro ki denso ki ki pedan kam ki livelihood ki jongki par within a proximity hakani hi ka cement plan tekini to ki katok ani ki main points bagi laan te drong bon dang bon so ki ground bangila tho sakini ki baro kumbang ngalajar ketenga do meni bala sedang ki bri local hi jongi ki ya so buik bagi to kinang ilam snong hakto kopor teki le da ka ba dak pensai tan yo pai ba haduk ka sni public hearing tarai ki yo ilun ba kimsa te kito kiba attend ya ka public hearing tang kito kiba na ai kejing kersan Henry leng bakila kitai kupor pio iba kinong traditional ro kila sak kang lenti hagito ki ngan ai keteng yuno kom to kito ba pengmas yo ki dai gunda ki kang nangno ngintip kila sak kang lenti ki traditional ni kumu pai baro da ki sen bahalang ro bat mangahi ro ni don bentaban mulai isim benta public hearing mangipat na kani ke benta bangi bandrung sa kerja kaban penuh kering mangiro ila sya kang lenti ngila ya kren baru tamba kim sya keba apat wat udisiro lembak ila patai kubor ngiyo i ba u habjait da kejat u yo iya kita ki gun kita ki baden sok mas tamba u klem kren kamu there is something kuba kibaton hakabor nado Sorkar ki district administration pat kita kinong yalam chinong kiba yalam bakala ya kinong chinong chong kadai stong isuba kidon ting ya dai ban le kayu pai bakum ni ngin ap katok ani por ya respond kumba ong nad ngina pha na cha Delhi na do prime minister home minister union minister BDP ya kani secretary of the department u director general ngila pha ta ngin skem ba kan don respond tang ba I could ya honorable MP bajongi iba ila ya kendo menin but honorable union minister ila simkia ila dawaro na ka MP ila dawano minister ban suspend no ya kanika proceedings jongka kataika public hearing tengin up ya kata namari MP la le kumta ngin up ka eka central government
kan le kebaar pat hapok kejela jongi nama menengi la ai sa kopi chau i Dr. Mukul Sangma ibalong i leader of opposition baca iba aden ibalong inong yalam jong party ni kami nanti ba kani ka benta kin sawan ra kani ka baca session ke bansawan kin saya thir banya discuss banya debate halor kani ke benta hapo sekretariat tengin ap halor ba hadin kani ngisa dara empoi chano ngin song perkat bani le pat ya next step kain le ngin je thopi andala po kata kapo Taraban ong subam don kamsu ende leng bagilat ta kupa pai bala yo i kadai hi ba le bor hi ndai do kajing suba kadon hi kai selendet na ba don habor Taraban kong hi amin nong song senang van poi sini demi sini ni benta và to yoi Siangshai và ni simen da poi sa senang yang i và penjat ole i te thor yang ni bhai ki kham tam chatai chathan yang i si zantia stai po nong kle I bro ini bro I chnang I em hapo yang irkanang kle de I mi hirap hiryang bato ukhu kubale irju je the na yo le yoi penarep hi di tai heli di tai penthor yang I bat amjo le la de poyani simen le penjadia wani bo mi I aminang song snang yang a daistang ta amjo le khamtam I umdi umbam yang I la de poyani simen Sri Limited dia wani di da yoi di tai umi bezeklia bat amjo le Tenya yan yo de tangi di le amajo yoi iwa kelut ate ta amjo le I juhur iso wada ji yo dam iwa yoi dam riang we la khat wa bo du blai am tu ta la de jia poya ta simen penjot te I de no yoi la khat ji tai juhur iwa fresh iwa jo yoi la khat na khlo iwa bo du blai ta amjo le ane por percha jora wa to I hi aminong rem 6% chatai spot chnong yong I mi do hi rebat Aryo tho hilaki hivi to do hirap dani tala dapo yani simen ila penjot chatai chnong yang I dia woni bom ite ikon yang I but amju le ate petin yang I te amju hila iwa hatai thomut iset ya ta simen wa da to ata simen haperdi kre iset ya ta plan yang ka te woro hatai darot sodong yang ka dadap do heli sudah thorep yang I sudah Talada jia set ika hatu te in hi ate da doi itai thorep thoriang thoki yang I aminang rem don sekali lada poyata asimen kta ai yakot yakhya le da yoi chibon ni te jingpang I jing ikjut I per lada poyata asimen da shnya thu hi dai bo mi du pum ban argo de ya le era bakhoy ava fresh amaju I mini por wa de dep cheden but amju le iwa ju le tong doi na tai na ba tala da dia po ya ni simen dasnya thoi itai do itai do va le de do yiki ta amte yang aminang song chnang kar amanang song chnang yang ada istong karpada yibor yang Sorkar vichim khiai ya ni jing lo ot yang shedo cheni I aminang song chnang but amjo le I senyi ve per kan tu ngai phi vi yarap sanran lan hi vi am ktilang hi vi yarap I hani jing le ti yang I benta ka bapla ba benta ka lomba kat kam gajing itho jong gini kitrai snong kila don gajing pentrei ta emang teh ka project site ya kata ngan kwa ban bu jingkli ya ka Sorkar haswa bangin sim cinjam hakti kerpat ya ke Sorkar ban le hotspot yang menta ngimtip kumnu kan yo environmental clearance kloi dam sudah claim da environmental clearance claim da consent to establish kumno kanika tri simen ka tre thathat menta hakate ka project site mdai bi ai khang Sorkar ngan pa de pi khang lane ngin sim ya ka bor hakti ban le khamangi songa pi
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.